Dobar dan svima, ja sam Predrag Karasović i pozdravljam vas ispred Tesline naučne fondacije iz Sjedinjenih Američkih Država. Malo se približite ovdje. Inače, u Tesline naučne fondacije ja sam jedan od direktora programa Tesla Talk TV, o kome bih vam danas nešto rekao. Dva glavna centra odakle se realizuju sve aktivnosti Tesline naučne fondacije su Filadelfija u SAD-u i naravno Beograd u Srbiji. Ideja je da jednog dana Beograd bude centar naših aktivnosti, jer bez obzira koliko je Tesla, znači jedno od najvećih srpskih imena, samo 1,5 dan boravio u Beogradu, mi smatramo da u ovim sadašnjem vremenu i u budućnosti Beograd bi trebao bude centar odakle će se širiti ideje koje je Tesla imao, od kojih mnoge još su neistražene i zato mi smatramo da osim naše fondacije je sasvim poželjno da postoje i druge organizacije koje će se baviti Teslinim delom, tako da ima samo u Srbiji jedno od 20-ak organizacija koje se bave Teslom, širom sveta još jedno od 30-ak naših organizacija, a postoje i dosta inostranih organizacija koje se time bave. Ukratko samo reći, znači osnovani smo 2004. godine i prvi cilj je bio, znači, promovisanje lika i dela Nikole Tesle. Naš osnivač je gospodin Nikola Lončar, Srbin iz Like, koji je prvo sa porodicom, poreklom sa Kosova, prvo došao u Beograd, a onda iz ekonomskih razloga otišao za SAD, tamo ima svoj privatni biznis i onda je krenuo sa ovom fondacijom. Neki od prvih programa koje je naša fondacija imala, a ovo samo malo ukratko da vas upoznam, da bi mogao da pređem na ovaj projekat koji želim da vam predstavim. Jedna je manifestacija Teslin narod, znači želja da umrežimo sve pripadnike i sunarodnike Matice i dijaspore. U današnje vreme kada su nam dostupne moderne internet tehnologije, znači mnogo je lakše da ostvarimo svoj cilj. Jedan od značajnijih projekata koji smo veoma ponosni je bila proslava 200 godina Srba u Americi 2014. godine u Filadelfiji, gde smo uspeli da okupimo 700 pripadnika što Srba, znači i koji žive u Americi, bilo je dosta gostiju iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, znači svih ovih teritorija gde žive Srbi, ali je bilo značajan broj i američkih građana koji takođe podržavaju naš rad. Jedan također od bitnih programa je uvođenje programa o Tesli za početak u školski program u SAD-u, a nakon toga se vode razgovori da se na neki način uvede u školski program Srbije, znači priča o Tesli. Mi Teslu, znači, poznajemo kao jednog od najvećih naučnika, a možemo reći najvećeg naučnika 20. veka, ali osim toga, osim tih patenata i svega što je on realizovao u oblasti elektronike, fizike i srodnih oblasti, jedna od bitnih njegovih aktivnosti je njegova filozofija života. To jest kako postići da ovo naše čovečanstvo napreduje i kako da tu energiju koja nam je svima data i sve ostalo što nam je svima dato, bez obzira da li to neko smatra da je to od Boga ili neke više sile, Tesla je smatrao da postoji jedna tačka u univerzumu iz koje se širi ta energija i koja nam svima daje mogućnost da uživamo u blagodatima ovozemaljskog života. Znači, cilj naše organizacije je da i uvežemo ljude širom sveta koji žele da svojim aktivnostima rade na razvijanju Tesline filozofije života. U prethodnih 8 godina, evo samo nešto kratko smo ovde naveli, održali smo više od 180 predavanja, susreta ili konferencija, što u Srbiji, što u Beogradu. Za većinu tih aktivnosti imamo veliku podršku države Srbije i naravno Uprave za dijasporu, Ministarstva inostranih poslova, koja je i finansijski i organizacionalno pomaže naše aktivnosti. Zatim smo uspeli da okupimo 12.000 članova Teslinog naroda. Mi smo taj naziv dali, znači to nisu samo Srbi, nego svi pripadnici naroda sveta koji podržavaju Teslinu viziju života.
i osnovali smo jedan takozvani Teslin klub inovatora u kome za sad imamo 1194 člana. To su znači članovi koji se baš usko stručno interesuju za Teslu i njegov rad, a ovih 12.000 članova Teslinog naroda, to su znači svi ljudi koji na neki način žele ili da čuju nešto o njegovoj viziji života ili da sa ostalim članovima podele svoje razmišljanje. I kao što sam već sada rekao, znači krenuli smo sa time da promovišemo Teslu i njegovo delo, ali u jednom trenutku je došlo do toga šta dalje. Znači, onaj ko želi da čuje, on može preko interneta veoma lako danas da dođe do podataka o Tesli i njegovim patentima, ali što je kolega sa sajta Trčanje RS pomenuo, u današnje vreme je najbitnija interaktivnost. To jest, razmišljali smo kako da većinu tih ljudi koji se interesuju za Teslu i njegovu viziju života, kako da ih umrežimo i kako da ta međusobna znanja razmenjujemo. I rodila se ideja o projektu koji smo nazvali Tesla Talk TV. Znači pripreme već traju nekoliko godina. Prvi vidljivi, da kažem, efekat tog projekta će se desiti 8. januara 2017. Iz hotela New Yorker u Njujorku, gde je Tesla proveo po svojih poslednjih 10 godina. U tom hotelu ćemo mi održati konferenciju Wireless Transmission of Electric Energy, znači bežični prenos električne energije, i na Facebooku ćete preko našeg Facebook sajta, znači samo ukucate Tesla Science Foundation ili Tesla naučna fondacija, možete uživo da pratite ovu konferenciju. Znači, eto još jedan od vidova korišćenja mreža, to je s Facebooka. Pored toga, naš projekt podrazumeva formiranje 2 TV studija u Filadelfiji i u Beogradu. Za početak to će biti internet emitovanje, možda se kasnije pokaže da je dovoljno samo internet, znači da ne postoji potreba za zemaljskim ili kablovskim emitovanjem. Također ćemo formirati jedan pokretni studio koji će imati mogućnost da putuje po celom svetu i beleži događaje i sve ostalo projekte koje budemo inicirali. I naravno, ako sam rekao, znači većina od tih programa će biti emitovana uživo preko interneta. Pravci delovanja, znači da kroz to umrežavanje povežemo ljude, kako Srbe koji žive u matici dijaspori, tako i sve građane sveta koji se interesuju za Teslu i njegovu viziju života. Jedan od naših pravaca delovanja će biti i promocija osoba sa dobrim idejama, jer svojevremeno i Tesla govorio: nije meni žao što drugi ljudi kradu moje ideje, već mi je žao što oni nemaju svoje ideje. Takođe, jedan od pravaca našeg delovanja će biti radionice ili takozvani workshopovi, gde ćemo mi pružiti mogućnost svakome ko se bude prijavio u okviru naše grupe da može da odsluša predavanje na neku temu, ali da može aktivno i da učestvuje. To jest, svaka ta radionica će imati svog administratora, koja će moderator da prenosi, znači, pitanja koja budu stizala uživo preko interneta, i na taj način će većina učesnika u tom programu moći interaktivno da učestvuje u svemu tome. Također, slično tome su i webinari. Ja sam ovde naveo na temu inovacija, ali i na sve ostale teme, znači srpstvo, održanje srpskog jezika, kultura, identiteta i svega ostalog. Tesla Talk TV projekat će se realizovati kroz TV emisije. Znači, za početak smo zamislili da to budu emisije koje će imati možda jednonedeljni ili dvonedeljni termin emitovanja. Kasnije, naravno, što je uslovljeno i finansijama i ljudskim kapacitetima, jer kao što svi ovde smo i pomenuli, za realizaciju bilo kog projekta, pa i naših medijskih projekata, 3 stvari su najbitnije. Znači, ideja, što našem srpskom narodu ne nedostaje, čak imamo i viška, zatim ljudstvo koje će to da realizuje tu ideju, i naravno materijalna sredstva koja će potpomoći realizaciju nekih zahtevnih ideja. Intervjui, također ćemo i pokretni studio koristiti za obavljanje intervjua i sa Srbima i sa pripadnicima drugih naroda, tako kako smo mi rekli, Teslinog naroda, to je znači svi ljudi koji poštuju Teslu, poštuju srpstvo i sve vrednosti za koje se i Tesla borio, ali i svi napredni Srbi.
I imat ćemo takozvane edukativne kurseve putem interneta, gde će takođe moći ljudi da se prijave. Trenutno u svetu sve više se ide ka tome da klasično univerzitetska nastava će uskoro prestati da postoji u današnjem obliku koji postoji. Dosta toga će preći na internet. Postoje mnogobrojni kursevi, ljudi koji se bave malo šire internetom poznaju da već postoje, kao što je na primjer Coursera ili slični internet portali, gde vodeći profesori sa univerziteta u Americi ili širom sveta drže predavanja. To je za sad neformalno obrazovanje, znači ne dobija se neka zvanična diploma, ali će uskoro to sigurno prerasti u neku zvaničnu diplomu kada vam profesori koji imaju svoje univerzitetske diplome i znanja drže predavanja, imate radionice, imate zadatke koje rešavate. Znači, veoma brzo će doći to vreme. U zapadno razvijenom svetu se pretpostavlja već u narednih 10 do 20 godina, u Srbiji verovatno malo kasnije, ali to nas ne sprečava da se mi pripremamo za to vreme koje će svakako i kod nas doći. Znači, kroz te emisije ćemo predstaviti dobre primere umrežavanja i primjene Teslinih ideja i novih pravaca u nauci. Vjerojatno ste možda i primetili kroz medije da je u poslednje vreme prisutan taj trend da se deo naših naučnika koji su školovani u Srbiji ili u nekim srpskim zemljama, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, koji su otišli da se doškoluju u inostranstvu i vraćaju se Srbiju na neki način da vrate dug Srbiji, ali na neki način da pokažu da i u Srbiji može mlad čovjek da se bori za ideje, da nije dovoljno, da nije u stvari neophodno da to bude u inostranstvu. Nažalost, to su trenutno, da kažem, retki primjeri, ali mi se nadamo da će ti primjeri biti u značajnijem broju, pa će i naše emisije predstavljati takve primjere. Kroz webinare ćemo predstavljati neke, da kažem, projekte kako mi i svi ostali pripadnici Tesline naroda koji su malo aktivniji vide našu budućnost, prvenstveno u ovom informaciono-tehničkom smislu, ali i u ostalim svim oblastima ljudskog života. Jedan od projekata koji smo takođe u okviru Tesla Talk televizije započeli je film Teslin narod, autora Željka Mirkovića. On vam je možda poznat kao autor filma Ponovni susret, dokumentarni film u kome je prikazan susret onog lovca, pilota vojnog aviona američkog i našeg koji su oboreni iznad Buđanovaca, pa se posle 10 godina sreli i iskazali neke svoje impresije, a film Teslin narod je prvenstvena ideja da pokaže naše uspešne Srbe koji su sada, znači, naši savremenici, i taj film bi trebao da bude završen do leta 2017. godine. Hvala na pažnji, evo ukratko sam pokušao da vam predstavim ovo sve što je bilo.